pasambuno sane daw panito di Sumbang solalanda siya yoka ang ganda te mai to di gente to pasambo langiran to manarang nunting tinggi buntu to pande ula apa itanete turuan to maaparenta pa gantianana la tumba na diomay kabupaten la dolok na diomay kecamatan Makalimana tumba alamay te sang paliliran na kelurahan tongko ng Base si kami alo kumelaw lagi isang katurun ribatara alo kumasero pindan sangka mabase banawa tuang pastor lamay nalili te paroki sangala lamay te nalili Estasi Santo Vitus Kapa yang koting ngayon na tuang pendeta majelis gereja minto siman lako ang ganda tosang siturusan mairi tosang lengkoy lalat tunta garaga sang kederang tunta kumombong sang tiang karan kumuna tundan rara ati inde bating inaruyang tomatindo ki inde Mario inde ada amangka na tanan talangan nene edipo nene sangka narando kumuwala atorolo di polentenan paniguan manda tapa mato induk jintin tapa manu ukarurungan Sosite ma Allah totemo tem lante kula tarande lulangan sesindo siane lipun tudako kedako nalam bintan dan nalu nanarete kula kasih nolokan dan nari poten dulu saur dari poten tak dulu apa kalau susuma agan nabating ten pasiruan na teme Mario tontong molangan dibuka aba-aba maning daing begaru gaan pulen balan tangkarang boyo kaisungan tomataka Anna belindo tang para pana kenden bata rupana rara makamban tumba alam mai te tangana tondo kodollo alam mai te lilina toma bilang teri rambe anggara tondo ko nataranaka tongkonan tenania bisa abana tondo ko nanay bendan siya ikat turutunan ng siya iparange to di pentiongan ya luna to di pela lundun di sangka na sikap di aluk mak lalo sangka mak sia pantaranak na sia ne patana tuna turiangan na sia ne sarong kila to dilan dolalan ni to dilan ka
C satu masalah sang akan ada Pak Badan Pak Ramon Solang sang mengatakan itu masker tapi tinggi menikah kita tinggi dalam pakai masker pun ada dua pos depan ya kemudian satu meter asing atau setelah kata ini itu tak malu kontek tak masker jadi juga dinamik kita atau yang pos depan jadi apa tuh penyampaian kita kalau rasa bahwa kedua halo jasa kedua ya oke. Minta pada tangga-tangga kedokteran cuma ke protokol kesehatan bapak kota Wilayah Solangisan memang di atas semua untuk ini dan di sini dulu. Katanya jamu mesti mana bagi mas sama aparat. Betul. Kopi yang pasir
Pagkawisan natin ay ada ito di pangatulan dugo di pada karunan. Hanggang na tumanda apa nariatan nung galantang karampang buo na sa lantang kagipinan tumataka. Tulong mo pa yung balarang ang panapan na libulong tasik pa yung buni-buni di orang tiyan tuyo tangapin daya na ang ginato na asanda na ito. Kung ako kay tangusundong palang nalulog na tangupo palangan pendaw na may wagi pa mato at ang nakanabay ng torong indo ulit ng arapo. Magkalima na kumunin ni Mani Membulian tang palambi. Diyan ni Mani Torro magkaroon ni Sung Torro magkadonton. Lagi ko rin po na katang palambiran ng gin na katang maburan ko na kasulong ang ulas yung bayanan mo di pamato at anak to na bayanan Torro indo ulit ng arapo. Langan tangan itu kanan endek tang ngeladiang gay. Magalima na dikonensyon pa na sumpulang ngalulog na upulangan pendaunan na. Namanda na pumasak yara at tamintin na pumarulin din inawanta. Siulang rara si kadinde ito may kadasang buko. Situlo ito may sorangan sepu utaluan tolek bayanan sakpa. Kung tangon ni Seni mani itanganan pa atang pumarangay mani ipangalisong rara na ito may rantayan to na tumaasan na maluto. Nangambi ni Ki Imadyo bating na nito ni Ki Maloy nawa sanganin na tulog sanganin na dikuha hindi kanton tumunang naghukumpa amang ngori tanda tinaran ng pala apa tumalik kung nito na katang palambiran nito na katang maburan. Lagi ko lang kubatang di kalita lang ko tondon to batang tao. Kita luka masya na sa pantara ng napan ni Paliw pangaluwag na tanong kaisanan. Tumalo nga batang ni batong aking tato masinggong karangan pa inawang ta. Tumangarang kiundasipo ka na limbang ng daruna pa sila na koli-koli. Laong pabayuro sili na lang panuniros ang kalama na kinin nito may katang palanduran anggan na katang maupulang. Ding supa di po paraya di po paraya. Nalangan bulan padalangan parayanta kendig matanan lo padalangan tuata. Ang talangan matua itu rekiran o karuna susito na nini mitenturan todolomi. Tonto na di pa apay ni tutuan di pa apay kutanay. Lagu kuat tabe tatanan rapa apay de tadi ngaduan tatapalidan pasuling isyayo kata. Ang kulang di ipay sa ngararata ang kulit epite pagantianan bulawanta. Apa to kumo si bulan sindong bulawan na ni mani isang ngararata si tengkan ni mani pagantianan ta. Lagi ko derakan ni tali-tali batu dengan songkok peladaran salagara kapuru angki pampangi yang gamairi. Lagi ko tabi tatanan rapat mo talingaduan takilan di sangarara ta kibete pagantian mulawanta. Rombongan na keluarga almarhum Papa Ani, almarhumah Nenek Ani. Inde Lieutenant Rampau tanda tasikiro makabanun toling mulawan ibu potang sipiriran toto matangkan surut. Olah terumarintik ilangan alang letter A lantang nomor 87 salah ke-22. Rombongan na siya Papa Iwan Karasik. Rampau tanda tasikiro makabanun toling mulawan ibu potang sipiriran toto matangkan surut. Landak ilantang nomor 87 salah ke-22. Rombongan na siya Nenek Arya atau siya Nenek Ta'aba. Sepon pandanan Rampau tanda tasikir ramakaban untuk mengulawan ibu petang sipiriran tujuh matangkan surut. Landak lantang nomor 87 salah ke-22. Sempurna rombongan na keluarga siya Nenek Mangiri jauh may tampunan. Rampungan patumali tutung kabaro lako sampai tebalu latar merinting ki indena lantang nomor 2 salah ke lantang nomor apa. Rombongan na keluarga keluarga saya Nenek Asni, keluarga Nenek Asni atau Indo Rantai jauh tampunan. Rampungan patumali itu tunggu aku tewalu la turun merinting kita melantang nomor 2 salah ke lantang nomor apa. Rombongan na keluarga Nek Magi yang tampunan.
tutong lakuan ng tumate. Lator marinting kita malantang nomor 2 sa lakulantang nomor 4. Rombongan na siya ninunti ipandanan. Rampung patuman itu tutong lakuan ng ara. Lator marinting kita malantang nomor 20 na sa lakulantang karo. Si Taruna. Rombongan na siya pengrobi jami bara-bara. Rampung patuman itu tutong lakuan tebalo. Lator marinting kita malantang nomor 2 sa lakulantang nomor 4. Rombongan na siya Mama Iren Batu Maria Rampung Jomi Palangkaraya Rampung tanda tasikir Ramakamban Untuk Gulawan Ibu Petang Sepeda dan Tutu Matangkan Suruh Lator Marinting kita melantang nomor 10 itu salah 22 Siuntuna rombongan na siya Bapak Nanta Jomi Samarinda Patunali Tutun Kaboro Laku Sotobalu Lator Marinting kita melantang nomor 2 salah kulantang nomor apa Siuntuna rombongan na siapong Arya yang serpong pandanan dan tanda tasikir Ramakamban untuk Gulawan Ibu Kotang Sepeda dan Tutu Matangkan Suruh Lator Marinting kita melantang nomor 10 itu salah 22 Siupuna rombongan na Ruru juga merupakan serpong dan tanda tasikir Ramakamban untuk Gulawan Ibu Kotang Sepeda dan Tutu Matangkan Suruh Lator Marinting kita melantang nomor 10 itu salah 22 Sitaruna rombongan na siya nenek na bayu lo may lampio minta tumalik tutun laku bapak ng Arlen lator marinting kita melantang nomor 7 sa lakulantang nomor 10 Siupuna rombongan na abati almarhuma nenek Emi batu nenek Liling hindi kapa minta tumalik tutun laku anak tomate lator marinting kita melantang nomor 2 sa lakulantang nomor 4 Sitaruna rombongan na siya mama Nasita jomay lo may sangala mimpatula ko Bapak Arlen lator marinting kita melantang nomor 7 sa laku 10 rombongan na sita lo may sangala mimpatula ko si Bapak Arlen lator marinting kita melantang nomor 7 sa laku lantang nomor 10 lagi ko yang tentu sa ngararata paggantinanta dan dimani salah sa abu joran dan dipudukku ko tabe tarang pabangun di meja protokol na ditole di basa batu ditole di sabu na langan sa melon-melon lagi ko rin mo pa di paraya karang punta masolangasang kakindin tamang ang gamay tongkong mendong lantema ang lototemo dumayang be tobalu sola anak anandadian sola sila ito barra na pulo kaindig na ulendo te kami pasumbungan puro kupaupuran pa ulilian jom ito makrapong kina ito kapunanaw dito mga maatan lo tangan puka dirande maungguran tang tiseno lagi ko Jonate kine parampo taba uledu te may bay kemang kaki sipak kada babalo to makrapo talam toboki ma tobok talingaki deki mani jomi balilembang tang maru te ma tobok talinga kotabe ta sipak kada pate mesiru talam lepongan na todok tu manarang ma tobok talinga na tobok taki tu baita baya mata tu tentang di parampo mali la kita salanasan na toba di parampo la kita salanasan kumua ko lantak situ ada na matua itu dengan karurungan temai baik di papatu-patuna kemudian namang kaditolok di betamuki dolo namanya di kompor jadi anak matua itu dengan karurungan temai sangka tu tontong di pating kakabor lantai tangga-tangga katongkor ngampendonana langan tang lapendelakan endek tang lapes sadisian kure sumana dua tabe tinggal motorku simbang kanan kayu itu tabe roto tepali suna Indiana rampe matampu siman jong talu purarana kakendenan malarundung kabutuan pula parubangan isong kalua toruan toparenge lamai dewi na kaparenge sang tongkolan pasir kademay maluang bating to singkot tebe maluang nawa kosipi bosin nawabi ang ganda demay to si kami alumel lagi sangka turun di batara alun maselobinan sangka ang otonan Mario semua personadang
na tebe ito nan welean anggen na tebe ito panung punang kada. Kemudian nan welean tebe panung na tuma di panung punang kada lang. Maurang sumusang lendu utama tidak nampak di pagkawanan ma. Umbo siluan lendu utama teh muhatlah di pakalon. Naduan temai tedong maabulalu karam bau masung berisara tedong mailo tanda na tedong samba panisuna. Naduru te gayang diaruk. Naturu temai simbol manik lokwang rara. Temai gayang diaruk temai rara asioso. Naging rumbalan na anarang pumatampo sa lasangka kaboton pula. Langan mi maapen buwan di bungka baba manik na jalantang karampuang boyo kaisungan tumalakbi. Di nai patikin mga balaran ng panara balaran ng tang pindaya na kumarara karentian tulong tang pindaya na. Lalimbong suling karana natin may gayang rok kabanalan nampak sulat at simbol malik rok kolorara temerara situan ang geto sang situlusan ang geto sang lengkol dalam ang benar ramakan bang tumba lamay tetangana tondok dondok lebih buawan lamay teliliina tongkonan base tutan lamay teliliina patang penanian bisa bana pantaranak na sinenek sianek katutuna tuliang na sianek parangin makalimana lamay kesang paliliran na tongkonan base pantaranak na tongkonan buntu tuna tuliang na tang ditonda tondo ko si Indo rombongan budi tondok siambe pelanggaran bolu tuma bulululul lako ba'wana lembang Tomao tang kereson lakukan tujuan itu. Makuain buku banu karuman tontong buka paile dene buka pekutanai. Siapa anu lambar makamban tumba lamai lilina padang ribas setangana. Boleh lotuh lawan lamai lilina padang risang ngalak. Tumba padang rilampio digente karang lamai lilina padang ribala batu. Tondokna pasunalo dainana santa manik anggara makamban tutimba alamai lili na padang rimeng kendek mengkara palamai lili na tondok nanai Ang